HKBP hingga penganan Juhudia HKBP. Kurang-kurang kau main aku mari. Sama-sama kamu tahu. Huria Pentakosta. HKIP. Satu. Bodoh kan mati. Padino pasar Madio di dua di Huda. Tiga penganan di dua di Huda. Pamarenta. Perhumas Ama Ina Nagodo. Yakul. Bakali tukang. Nama Huda Pengjojo. Labu. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi yang kami hanya satu kolong litro Pak. Daftar balap kami tempat bayaran kami. Kalau tanya kapan daftar di tempat tadi Bapak atau di jabatan Mahkamah Saudi. Kami ada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke. Jadi malutung adong lo pihak karena dari pamurun nami. Udah nur dijabu. Sinurat ala nungaro gora-goran yang beberta asar punul may tasyanan lola warahami nah.
tabatua ma perligo man simorok di bakaro silewat dua oras mamu di parorot tabani pasu-pasu tuamu ador hamu ka matogo-togo di loku ador kiki matogo-togo di orko nang mau sarwa dua satu nomor ini satu nomor mau si sajur mula sajur mula topo ay godong mula las godong mo mga godong sopay. Mampu pembersih dari ala pemanugor kinarupo dari paridan na suksuk perlokan natabo mungari baik ko kodang mula-mulai ay mga kodang liali kasi sama ano pasaton ulas tuya na konami ay mamang kurang-kurang mga pangarahuna tersoni beda butar batu pahami songon ulos itu sinajang rabu dan kurang mga pinasuma mengape baita ang giat mama masu-masu di bata kapasu-pasu na kutalo habi grabe martaba-taba itu dikira mangihulas di roha di hami asabakot na marhato man negata di rubian horas gelami raja ni pamuro muna majaro asimaruhan Tuhan turu madiak kadamang tulang sikat nila mga habi matita suud asal awit ate tubopot hula-ulat ka para mo sinami ba ito na paros
markas samosi. So nilang bukaran istilahnya sona. Baru beri. So ni manang dua tu na yung orang to kami di hutaw. Sa dorun mahita anak ida. So nilang hula-hula nami. Si Dorus raja nami sa ururan mahita. Siapa sa Rome. Labok mahatan na tutoy na madok, MS tablatua matong, kalau mau di Jerman atau Makara debataro sila tua, oras mahita sa luhuk na di Paroro. So wani na nakubo kami. Eme namar duni do oras spiritor di asa sikit masuk pain na orang balas di rumah. Untuk saja na buhi terpatu pahami na foto kamu na memang guru nami. Asi barohan debata ditabay mani ita paso-paso. Jalan mga jalo. Asa bukan. Kaya mo ko lang mula-mula ba rumah tu ko lang sobat. Pahami na sa haton ulus store rambut ya ako namin ay magudang liyan. Nagata tirobian. Horas do ami rajani pamoromu mancaro. Asi marwani tuan. Tubuh mana yang dia kadamang sikap ni namang dia. Alani hata muna ini udah hui kotami. Soba marula-ula kayak merboru. Alani mengayilik kamu kami merintigi ulus pegacang.
Roma kami sumapa mo. Rademak kada mga chans. No, so musik nami. Main na uparusi. Saat roh masuk ke kami. Sampai itu pengambil itu baru rasa. Ini mana umur musik? Ya memang gabe. Baik mah saatan nas baru musik itu. Hula-hula namin na martinadohon, Sinaga, Manik, Silabutar, do, Sibarani, Panjaitan, do hula-hula na Manjay, si Mamora, Manurung, Panjaitan, Nenggolan, Sinaga, Manulang, Panjaitan. Sa halimasuk mahamura din namin. Mamuse, tu si Matuan Iboru nami, Lupaturuan, Silaban, si Tanggang, si Hopping, Marpaung, do iboto nami, si Tanggang, Silabutar, Nenggolan, do Borna Madua, Sinaga, si Tanggang, Abarita, Sila Butar Manurung, si Baraido Sibea. Ang koy lang siya mo. Di haroro nami, abang hula-hula nami. Torop sobige bay kami, abang do tawak kang, bamar buha bay ram abang do akang. So ni do silua nami. Sonari patulang ko tao nete. Iya. Odik so sadia silua nami lebon nami dalam nami ang rupiah mo hula-hula nami. So on hatani na tutu ada horokku. Di mana tinopag horong dia seri rumah. Odik so sadia silua nami na ibon nami. Waktu pertama namang ko hipas-paso na. Madudu. Jadi ini orang nari tunas naruh aku nak. Ini bulan kan pas nasahan kita, oh telepon siap kita. Kalau sana sebagai orang nari, sebagai orang nari, ini selesai. Kalau kamu dengan nanti mabunya, ini pas saat dari kita. Musuh nak kamu, dari pas itu dari kacau. Disuruh nari, disuruh nari aja nari. Cara nari sama itu ada dua, masuk pak, baru milis rumah. Kalau di sisi dia bilang nari, kurang nah pindah sunat. Madudu. Kami yang pasatuan silunai, kami di bulan apa kesirai, libur, lupa turun silakan. Kalau masih ada libur ini, saya keluar nomuli. Hola
asa bago kamar hat cuma ini gatot di kupian oras doa mi rajani ulah macam tubuh mari akan boru amang boru sikap ni nama karo musik nami asa welet kami kana pun nami paidamang na opartus Kami alam si Pundo kasatu si kami bama sani dinana tiup daru jamaatan bama si udah sini tiup daru udah sah Tuhita namar dongat tubuh para nyebutna toga sirait boru bere do ibebere Perluas awak ada yang huta berbedua saya hata sekali kalau sama kalau pengaruh orang lebih kemudian nama kian orang lebih kata kata kasih cuma ida soalnya mana sudah waktu kamu masih lima tutup lima sama sudah Nagtutur ruto langsung jujur mukdo karula Cina. Bolo pengaruh pinawurang palilit namin tikipan mo din yung nagtutur barbabayan mami. So hindi masa kami nagtutur mo natin. Parang ni Obu Colorado Batotong ma Marcelo de Roamo sisa dapat dohan nak sisa pikiran asal dia dengan perborhan ni Ima Amata Obu Colorado Rio Bersama dengan dua Balgainan yang di rumah balgat kami sobo Nunga gabe Ima Amata nung bato Siyong gabiang yang mungkin parang oposo Sino po di ba perintah si tempat Tungon hatanya ka Perjamita itu lang siya kayong namin ko hamo Kaya ako nga po Colorado Dio aka perjamita mulai dumod yung po Colorado Sada mahamu Tungon dayon ay Sada mahamunin na ilo tuto Mula po Colorado yun na po judo on Dalaw berek kami na sa huta doy Kalau nama dela tuh nama kamu yang nakon na Opo Colorado yun, yuki garu-garu doon. Mungkin nung di pasaton, nakana hinorus nyoro na di hamu. Jadi wala naman dala itong mahamu. Kada mahamu. Molo baru namuli, siyang jolo do hinauli na. Ang gosong nong parborhan ina tua-tua, siya pwede daw namin nasa huta, hinauli na. Jadi sada marohamu amangga. Oh, na waktu tempat yang dito. Jadi orang termahami orang sudah ada. Gabi. Upayudu tami do isa luhuna, mulai marujung ngolu damangon, hamuro paniroi, hamuro pandapota dihami. Sayang dia manang tukit nanang ro, gabi tubuh nang naras ni roha, masih jarak-jarak di toa-toa ni uta. Molo tungaro makana masa, nasongonon sila ono takkan berniti. Kasih maruan ituan, molo tungpe, anong akka orang nami, lumobi maboru nami, nanakon nami, mungkin macalo garap kamu, bolos suaranya ka, iboto nami, no lain nami. Bah, kami minta maaf, muna na tuto nami na tuto kita. Molo tungaro pe, akka na orang, siya ni nakon ni na tuto, di pangalarinan, yak kapancalon akka. Si hapor luhorot tugulaw ni masih maabang mahika. So lima padon sa pecah nami, pasat kami makatikkan untuk damang. Yang kami nami. Kalau mau di mulai dari saya maju mulai.
yung pati namin, yung pagulong-gulong ulay. Yung mga di, mami, ang pati namin, yung pagulong dia, arang-arang na yun, yung ganda. Sadian nun nabuyo sa nami dalam nami mantuk malayati di pagurugmu lasmaro humajakon haroro nami permusi nami asa borhat nami manomba na tua-tua ni huta perhuwa sama ina na poso do pamareta sepak doa ka ale-ale bae ma nahobar tu Ya memang gak nami itu masih kepagolang-golang may pangaraw na o di sa dia pe na boy pinasahan nami saya ditabay itu hakama dihita ak kapasu-pasuna di pasang tayo mamaya seperti kerto Ini kamu kami Nasong juga masa doara Kosong lima yang multi Kosong lima yang 5 tahun karena orang lari dan dia mah itu sama orang itu mantap bago orang hal tuh terus orang keluar dia oh suami wajar itu yang dihuda orang berbeda sama dia musik tak sama dia Gabi tidak jangan sadar itu asa mari masuk tuh berdoa tunggu tuh lu kasihan oke masuk tahu cuman
tentang kami pertama masyarakat Sijujung bersama. Nahakan si dua-dua rokon nami asa harbangam matutudalat tuhuta balatuk mayang gotang gatu jauh hata nauli hata pasu hata gabi nok pinasaha ni sulit natorok sepa sautom ma amat kadibatan matutu nungatuk si pululoto di bagasan dengan asa apu harum rumah nauli apu amma naringkan pinasaha matuang narazani hula-hula nami lima hula-hula namion mulai seperti jang saat main tuna faktor isidenak kahata nauli hata naringgan nong pinasaha ni rajani hula-hula namion marhiti tangyang muda marhiti pasumu saat mati tutuhan saluhukna perkendengan muna pinopok ko namat ka nomor 2 di bata marhite-hite tangyang pamuna salut naragani hula-hula jadi hamis baru holan hata maulate dosi dohonon nami tuhamu naragani hula-hula namion digijangni adong do sepatu paon untuk kawan nami do ala holan hata maulate na senhani buri soni masa na mulate satu toru Kado mau lihat hamu tuhamu saluna ala baktong do ditirai hamu ulon nami ima di parmoding ni amanamion ala ni tong holak kamata mau lihat na berdua tadok kami tuhamu tongani nang akan dajutin huta raja ni parhogas raja ni boru nami saluna aktong holan hata mau lihat na wei pasat kami tuhamu jadi songonari pe ima hata siap kami tuhamu na hula-hula nami ba tungang aju mahamu di hurangan ni hami akka delengmu wabenon na hurangnya dari hamu do hami akka delengmu mado hata wabenon tangarong lawe mado hata daftar boy jelas ima akka beberemu jadi somoni mahata lawe pasat kami to hamu jadi pasat mado to anak pulang tertulatku asa sonong babakon roro jet medeo magido babakon asa sonong di jual mulai pulang, nasi dalam tulang, udah tulang, nasi ditinggal bapak kau, doa makon, ayo mengarah tuh habis sudah, kamu lebih yang doa makon, ini mataran tulakku simiran, nasi bawa tulang, yang sudah tulang sebabku, bersobak mau jadi 10 saja, dah tulang, untuk kemulai digudang, dan nawar Tama tahu sema langsung berangkat menau. Suarong harta dina tu jadi mantok kemelati tu tulang aro. Siap gijang satu toru. Mangino sobba tu ham tulang. Unak pila ho ham yang bukun. Nah hasil dah ham kita perjalanan. Mau lihat ulang dah tulang. Dia hamu sudah itu masahuta. So mani masih ham siap kami. Bagaimana? Kamu anggia matutui jujung di sipa jujung nami. Dua dia bara nami jala abing mai dia bingan nami asa hata pangapuan ima tuturo horon nami asa horbosi tikota duna siapang nawalu parbutuha mangalilit para mata mangalu-alu dibaliat do manggagat dihuta do ang gomar ngalu-ngalu akka hata poda hata pasu na pasamunay boron nami mai tutu martongan ijabu asa tutuin na dur tio-tioin na lote hata poda hata pasu na pinasaha muna sa luhu na nawarholong ni roha tuhami sayurang mamuba unang mamose saha masulu nito gutukotan ni garas lunga saha be ada parsarumaton ni damangon sahat maita saluhu na duha beon jalahu hutma horas songoni ma hata pa pun sian hami hasuhuton marga sirait mauliate ma dipungata tolu man na dijabu tolu halima di alaman obat lima di bagas jabu jalo musik ala saru padi seperti nami nama lo
mengunjungan kami na acara kami bagi kedua dan majo Gabe. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibukin. Nama ulu ikon mate asa tumbingkan musim. Jala ikut do malake. Asa sogot bakit itu hasa ngapon naik. Marhite-hite goar di bata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar itu di purbadia amin audo hayo do hamuluan ni na Tuhan Yesus na mangulu ganum na porsia diau ati pe mati bana jaladang mati pe ibada roli sadiring nililing nga amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banogija nunga direko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala di dosa nami jadi pagulu hodo ibana asa dapotan hati goran dot hamulot kami asih maruham di kami saya dari jalapui mahami asa una madele kami ala naudi hodo man namion Patuku mahaprosyon namin, jala papingit maruha namin, makirim di hamuluas sumut. Asa unang mga dugi namin, songon si Pilibigwi, naso marpakili mo ni. Sa itaiti maruha namin tuho, ay hodo si Pangapo, jala hodo haposan namin, na masika tutuhodo kami, sa rori hasusudan ni mohal namin. Amin. Di hamu ama nami dotina nami luluan na pinasangapan kumuan sarmatua talumobi goparan opung flora doli nungamatelo di hamu mai alai di bagasa las di roha dot hazadi di roha yu ari
tadungobi tiur rohamuna ditinggal kamu sudah akaulon muna dungobi dinata pasama bakin ini tuon tuingan pasal topikani ando orang so tababor hat bakion hata ni debatat aingotok kita selalu nah ima natar surat di surat Apostol Paulus magaputun huria Rom judul 14 ayat 1 didok ay gano kita dang mangolu di dirita jalalaos gano kita dang mate di dirita ay mangolu kita mangolu di Tuhanino jala mate kita mate di Tuhanino asal maguru manang mate pihita tonggo dituani hita ibasana disude ko para ni de don na ditinggal honda anak do borison soni marumay nakera tabani akka pahupu siang anak pahupu siya boro sude akka ko para na tupero songok di roha bisa ada keluarga di kita ima karumen di amangon ngajari nasaku sebalu mak saya sehat mak boy berlas di rohamu rab doa kamu mula mananggi munai manang tidak muna saya sehat mak dipasu-pasu kenapa mak anak itu sita-sita di dua-dua ditiki bulu nyan sada sisa ada pakai lalang sisa ada pangulu kio abang berani akan nabali boto morale ma ale Tuhan di bata amanami dilas di rohanami di pesta patuan ini dua di tiroi ho hami direko hai pasun disude aka goparan ni nedoton tabu mobi mononami di bagasat tangyang ngami di opason Tuhan sada goparan dasila ima parumai naro songot nirohan nari narsapui di bagasan persaido doke Tuhan toma Tuhan Jehovah debatanami nama gileon hamamanu jala pasu-pasu Tuhan ubat na di panganna baik Tuhan to di habubur to di haisaro di parumenda sida Tuhan magalo subia di parsaitori di bayi pe Tuhan bahwa kami ma jala para kami ma bake di naju tonon di bagasat obason toma nabati hurkon sude ko parana diaga ulon sigaru pani di tanah parserahani asiroham jalo soba do tangyang namion maka sokoro kami mangula aka ulon nami amin Aku madapoton di mataku. Asa dilabung naaw. Maho la ruar do labot ola yo rodi sadeling nililing na amin Ditutup mabatang marindihita sa dia. Ay di patupado haluaw ko marindihita.
Nomor 336. Sonang mamodom ho na martuai. Sonang mamodom ho na martuai. Na maradian siyan ulaw ni. Di hajol maun. Jalan namang ihuto tu surgo. Jalan namang ihuto tu surgo. Ale Tuhan Yesus si Pangulo kami, tutanganmu pasaton namin nuay dongan namin na Tuhan. Jumolo hudok kami mole ati tuho. Marningot sude dengga di basam. Akan na pinatongonmu tudongan namiot tagad dingoluna. Tuasini rohama kupasatami ibana. Ramoti, podai, togu-togu mahamibe. Rodi si sohotna. Asalam sadaro hanami mangitoko. Si bagolo jala syokop pami. Ang yatla mangolo hami di bagasan haporsyaon. Dohot pakirimon na sitong. Mga sahod pakokop mo na bedey. Na humokop pami. Hataam na sitongi. Rodi bagabagam. Na soolo mubay. Ima patok-tokod do mga ramoti daging doktor dinami. Tuhang uluan nasa liling-liling nga. Nang pinaradem di hami. Di banuagi jangi. Amen. Oradoli sirai. Siatado do parmula di dagingmu. Mula may gabetano. Alay Tuhan debata na manopaho. Doon Tuhan Yesus Kristus na palokos siyan dosa. Doon to di perbadian na majuhon Tuhan uluan na surasuna. Ima mga romoti, orbuk di bakken. Pahima ro ari parpudi amen. Matua doakan namate. Marhite-hite Tuhani olat nion. Olon nila todi. Asa maradian na sida siat aka ulona. Ay na mangyutu na sida do aka na na sida. Amen. Mari de masta. Hehe do muse pamatak konsian tanomanon. Suang mangolu bahenon lituhaku haleluya haleluya. Suang mangolu bahenon lituhaku haleluya haleluya. Nuai pinasat tusut apa-apa. God. Lungi unang mulak kita dulu. Udah, aku ada lagi. Geser Kak. Iya. Biar bisa Kak. Geser Kak. Udah ada pupuyun. Geser Kak, biar bisa Kak. Sini, udah. Atau partai. Ale amanami na di bawah yang saya Sero Maharajan. Saya malam menuham di bawah tongos dari bawah. Leel menuham sadarion hamudo dapat. Saya sabadu sadami somon palisanani. Dosa hidungan nama dosa. Una kali itu pintu pangutuna. Tadi mahani siapa? Ayo dot hagul. Glory hasarap sari. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus.
dot holong di rohani di bata ama. Do persoalan itu di purbadia man naman dongani hamu saluhna. Amin. Mari dem. Belajar. Kamu udah nih. Kamu udah nih udah. Kamu udah nih.